Sasa noneho ubungubu ikibazo cyo kwibaza ikibazo ni abagabo cyangwa ikibazo ni umugore. Umukobwa wanyu rero Zari Boss Lady yamaze gutandukana n'umugabo we Shakibo baramaranye imyaka 3 basezeranye kubana nk'umugabo n'umugore. Turetseho gato rero ibya Shakibo gato ndabagarura hinyuma mu myaka 8 nishize tariki 14 mu kwezi kwa kane. Murabizi ko abari Saint Valentin. Ku munsi wa Saint Valentin rero kwa mutabyukaga mu mwaka wa 2018 nibwo uwitwa Zari yagiye kuri Instagram page yemeza ko ibyo na Diamond Platnumz byamaze kurangira. Icyo gihe yamucinjaga ko Diamond Platnumz ngamucinya. Hashize umwaka umwe rero mu kwezi kwa kane mu mwaka wakurikiyeho na 19 icyo gihe Diamond Platnumz ndetse na Zari baje guterana amagambo gira ngo abantu bakwirikiranaga showbiz icyo gihe murabyibuka. Icyo gihe rero Diamond Platnumz yari yatangaje ko yatandukanye na Zari Boss Lady nyuma yuko yamufashe amuca inyuma n'uwitwa Mr P wo muri Peace Square ndetse akanamufata kandi aryamana n'uwamukoreshaga imyitozo ngororamubiri ubwo ni umutoza wo muri gym. Gira ngo murabyuka ko rero ibyabo icyo gihe byabaye ibintu birebire ku Nkoranya Mbaga ngira ngo murabyibuka. Bibutse ko rero icyo gihe Zari Boss Lady yaratandukanye na Diamond Platnumz nyuma yo kubyarana abana babiri basangaga batatu yari yarabyaranye n'umugabo we wa mbere nawe bari baratandukanye mu mwaka wa 2013 witwa Iva Semwanga. Anyway ku bantu mutari muzi uyu mugabo witwa Iva Semwanga we yatandukanye na Zari mu mwaka wa 2013 batandukanye bafitanye abana batatu nyuma y'imyaka 4 we gusa yaje kwitaba Imana. Nyuma y'imyaka 4 atandukanye na Zari mu mwaka wa 2017 yaje kwitaba Imana. Icyo gihe witwa Zari yari mu rukundo na Diamond Platnumz rugurumana. Uyu mugore Zari rero wari umaze kubyara abana batanu nyuma yo gutandukana na Diamond Platnumz mu mwaka wa 2018. Nyuma yaje kuvuga mu rukundo n'abandi bagabo barimo uwitwa King B, nyuma aza kuvuga mu rukundo n'uwitwa Dark Stallion, nyuma kandi aza kuvuga mu rukundo n'uwitwa GK Chopper kugeza mu mwaka wa 2022 rero ubwo uyu mugabo witwa GK Chopper yatandukanaga na Zari Boss Lady. Ubundi Zari Boss Lady nyuma yaho gatoya atangira kuvugwa mu rukundo n'uwitwa Shakibo. Icyo gihe hari mu mwaka wa 2022 rero kuva icyo gihe nibwo urukundo rwabo rwabaye rumwe mu zavugishije benshi mu myidagaduro ya hano muri East Africa. Mu kwezi kwa kane rero mu mwaka wa 2023 nibwo uyu nguyu Zari Boss Lady ndetse na Shakibo basezeranye imbere y'Imana. Akari umuhango rero wabereye mu idini rya Islamu. Ngira ngo murabyuka ko rero nyuma yuko abasezeranye kubana urugo rwabo rwagiye ruvugwamo amakimbirane menshi hamwe ngakanaterwa no kuba umubano hagati ya Diamond Platnumz ndetse na Zari wari warongeye kugaruka. Ni byinshi gira murabyibuka. Gusa nyuma bariyungaga nyuma bikongera bigatangazwa ko bashwanye. Gusa mu gitondo cyo kuri wa gatanu uwitwa Zari yashyize kuri Instagram mu butumwa bugaragaza ko yafashe umwanzuro wo gutandukana n'uyu mugabo we witwa Shakibo. Bakaba bari bamaranye rero imyaka irenga 3 babana nk'umugabo n'umugore. Mu butumwa rero uyu nguyu Zari Boss Lady yanditse bugaragaza ko yamaze gutandukana n'uyu mugabo we Shakibo. Yanditse amagambo agira ati nyuma y'imyaka 5 tumaze kubitekerezaho bihagije kubera amakimbirane duhorana adabasha gukemuka. Nubwo atari umwanzuro rero woroshye gusa twumva ko ari ukwiye kuri twembi. Nta burakari cyangwa inzika zihari gusa rimwe na rimwe abantu babiri bahitamo inzira zitandukanye. Turakomeza kubahana rero kandi buri wese aracyaha agaciro undi. Mu by'ukuri turakomeza kuba inshuti mu bwubahane ndetse n'ubwumvikane. Ariko si kibazo mbaza uyu mugore umaze gutandukana n'abagabo batandukanye barimo uwitwa Iva Semwanga, Diamond Platnumz, King B, Dark Stallion, GK Chopper ndetse na Shakibo. Ikibazo ni cy'abo bagabo bose cyangwa ikibazo ni cy'umugore? Tuganire. Yo ndi Mideli w'Abanyarwanda.